Sale no iya dek. Pisang sale apal. Guys, coba sebutin skor-skor sebelah ya sekarang. Apakah tembus 1000 atau enggak sekarang? 147 tinggi badan, 261 cc motor, 640. Tolong kabur Jack. Mana? Bel Mana? Ya. Sabar cuy, tenang cuy. Skor mereka bertiga pun disatuin masih menang saya. Udah, usah banyak cakap. Skor kalian bertiga lawan gua masih kalah. Laptop kena cai kumanya. Sumpah. Dikiekeun cuy, dikiekeun cuy. Tadi. Kena layar anjay. Mana lihat dulu tuh. Ini cuy. Laptop non gaming. Cuy. Anjing kade ieu keun sia eta mah bahaya beuh. Balik. Kabur Jack. Asli layar hampir seharga laptop. Wah, iya mah, balik ting. Mau balik ieu naon aing Pantesan pernah yang tong ulang boro sia tadi tong tadi. boro benang cai aing mah benang dog. Anjay. Ini. Mawar euy. 32 mawar, 32 mawar. Ayo bisa. Guys, mawar. Berisik skor kecil. Satu mawar. Mawar. Berisik skor kecil. Mawar. Satu mawar. Dua lagi, guys. Masih belum cowok sebelah. Nice. Masuk guys, airnya guys. Itu rek PK atau rek jadi iya Hair dryer atuh cobain. tong di dryer di ieu keun diturupkeun. Turupkeun makin. Entong diturupkeun dikiekeun ya. Dibalikin gitu loh. Double kali dua guys. Ini anjir aku males banget bersama dia. Menang Jawa Aku malas banget sama si beban. Cuy. Guat bagus. Udahlah kita mah nggak perlu keras-keras lah. Yang penting kayak sebelah 600 banyak gaya. Iya. Kira tuh keras. Kenapa diam aja? Kena setun. Oleh siap. Aduh deh, minimal 1000 deh. Tenge. Hingga aku terjatuh. Padahal sehat. Sehat juga nama ya, tepokus. Ituin dulu tuh Del, kamu. Opera yoga kodam apa? Sah, cok, opera yoga, cok. Gara-gara si Iting ya mah, Memang jadi resiko terlalu overpower jadi selalu disalahkan gitu hingga aku terjatuh kalau malah guys iya baju kalau malah acan hampura ya soalnya ada orang mau promosi mau pengaruh Paji Putra welcome dikasih habis ya. Mau dong dikasih habis. Soalnya kalau kita promosi di sini ketiga-tiga ini kan penonton BPJS semua. Nggak bisa. Ya. Kenapa nggak pada terima? Penonton BPJS lah. Udah, skor 700. Udah. Siap, terima kasih. Skor 700. Mau naon? Mereka temenan ya, Del? Gak mau, sudi mah. Skor kalian bertiga pun nggak menang, cok. Gimana sih? Gak menang apa, Anjay? Itu aja cuma tap-tap doang, cuy. Emang kuduna naon, cuy? Enggak, saya TikTok ini. TU acan, cuy. Kalau murah, cuy. Selalu menyala bangku di sepanjang makan akhir. Ikunon asa cari cing wae, euy. Candarahan anjing. Nice. Mantap banget lo, gancor cuy. Hormat guys, emot hormat. Anak. Nggak sakit. Naon? Lain kalau mula aing mah yang sering mah ngisi DH. Kan tim. Pas LT. Bodo amat, aing mah mending eleh. Selamat guys, terima kasih Bang Aloy. Si Iting Kau dulu, kau dulu. cupu. Berisik. Ya. Berisik kalian. Ya. Apa kau? Apa kau? Skor di bawah 1000 nggak usah banyak bacot. Ya.
Udah. Baik, Itu aja udah. yang penting aya Bang Aloy di dieu tah, di dieu. Ya terus di bawah 1.000. Nggak ngaruh. Apa? Yang penting aku menang. Yang penting kamu kalah, cuy. Ini kenapa? Ini diem. Ini kenapa yang bawah ini tidur Ya kenapa? apa lah, kita menang. Kita setim, cuy. Iraha deui aing di lempuk ku awet tilu saok. Tengah bagus naon nih Jiji. Ku aing tekanan. Ku aing telepon TikTok ayeuna anjing. Halo TikTok, ari kieu carana mah geus rada kagok saeutik. Bijiekeun anjing pitur hiji lawan tilu. Moal matak mundur jeung ki patut. Oh. Oh, burung ngomong wae. Kagok pisan. Ah, dasar si BPJS, wifi BPJS. BPJS. Oh, BPJS. Baik, tenan naon daripada skor itu BPJS, irit bang. BPJS. Kenapa bang? Hai, deh, orang kecil deh. Ini itu kelihatan kan itu skor tuh BPJS siapa yang BPJS? Tuh ngomong wae. Takut ya, kena mentalnya. Nggak ada takut sok abisin deh, abisin mangga. Aing dibacotan ku 3 jelema ieu ji, lieur sok hiji ku aing counter na hiji. Ya, Penyet ada yang aku ngelihat di FYP, hayo ada yang curhat-curhatan Iting sama Sanuc ya. Oh iya. Apa katanya? Katanya teh takut sama Kak Aloy, katanya gitu. Aing mah eueuh ngomong sieun mah. Aing mah eueuh ngomong sieun mah iraha teuing aing sieun. Iraha teuing aing sieun heuh. Kamu kan emang cukup penak. Skor Anda tuh banyak gaya ya kamu ya. Banyak gaya. Ini orang ke 1.000 kayaknya di kan aing 2.000 aing sia kumaha. Atuh. Aing mah gaskeun guys, tetep layar. Wai. Oh, sareng ada ngalebok sangu, tetep layar guys euy. Guys, ada kado di mari guys. Wah, Let's go. Layar na. Bisa Del, aman Del, tenang Del, nonggengin dulu aja Del laptopnya. Iya, kamu Del. Aing kita tadi sia teu fokus ya teh. Mawar. Bisa na sia sama dengan Udah, mana dia terfokus aing lagi deh. Counter waya kieu buka. Ya sih benar. Make beas asupkeun. Coba Terus piceun. kayak gituin dong. Ya, ini lagi. Mawar guys. Mawar guys. Baca buku, Mawar. Nice cuy. Mawar bebas. Kak Aloy, gaskeun Kak Aloy. Mana? Main ujung aja nggak sih biar sebelah kesel. Oh iya. Oh, soalnya kalau main tengah takut. Kali 2 guys. Landek anjay. Tetep layar. Mute guys, mute. Double. Gaskeun ekot. Guys, jangan. Ekot terbaik. Well. Kok duit guys sami mah guys. Sistem anjing. Aya kan ribuan kali anjing. Ting orang mana aing teu ngarti. Tetep layar guys. Ini juga ada. Sami welcome. Kasami welcome. Ting orang mana si anjing si eta. Lain KB juga ada nguliling. Lain ayeuna hungkul geus mineng ratusan kali anjing. Gas gini ya, mawar. Guys, ternyata lain ka aing hungkul, cok. Berarti kalian ke KB ke sarua anjing.
Kelau, kelau tiris anjing. Guys, cok. Tetep lare. Adua, ahijikeun. Gas. Semua orang harus tetap. Dengarkan musik tanpa gangguan, tanpa batas. Guys, selain DJ V5 jeung V2 nu mana deh? Oh iya anjing lagu andalan kita semua kemarin, guys. Non Pesan bunga. non coy. Remington. DJ non teh. Oh takut tuh anjing. Aduh. Cuy, tetap cuy. Penonton detik akhir tolong. Oh takut tuh teh nu mana nya? Kalam. Tetap layar, guys. Tap. Tetep lah guys, menemukan detik akhir. Tolong untuk diganjel. Anjing, Mr. Supply, thank you. Mr. Supply, thank you. Mana dek? Dek mana dek? Kayak mana? Hah? Não dá pra contar de uma, agora quer ter várias mulheres. Tá puto.